Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo odmah da vam najavim, sem toga što sam malo promijenio imidž, vjerojatno ću biti u ovoj majici narednih 10 videa, pošto planiram da danas celo poslijepodne snimam, ima dosta informacija, ima dosta stvari koje bi mogle da se kažu, a ja, hvala Bogu, nemam ništa pametnije da uradim barem danas. Ovih dana sam imao druge obaveze, pa nisam stizao toliko u kontinuitetu da jednostavno sve, odnosno stizao sam da ispratim, ali nisam stizao sve da prenesem. Dakle, zbog situacije u Ukrajini izašli su novi podaci, to je Financial Times objavio, dakle da je globalno gledano, pre svega zemlje zapada, dakle NATO pakta i Evropske unije, postoje utrošak 2,24 trilijona dolara u vojno-industrijski kompleks. Dakle, to je novi rekord, 2,24 trilijona samo u prošle godine. Tako da je to s ovom godinom već prešlo 3 trilijona sigurno. I onda razmislite koliko je neko novca napravio samo na tome. Koliko je neko novca napravio na 350 milijardi u gasu i nafti. Kada govorimo o engleskim i o američkim kompanijama zajedno. Dakle, to su cifre koje već su negdje oko 3,5 trilijona, da ne govorimo o tome koliko se zapravo opralo istim tim brodajem oružja, šta je BlackRock uradio, dakle kupovanje zemljišta u Ukrajini, JP Morgan, State Street, Vanguard fond također, jednostavno koliko su se ove države zadužile, pa će sada imati tamo neku kamatnu stopu koja opet raste i tako dalje i tako dalje. Dakle, veliki procenat u tom samom kreditu koji će morati da vrati na temelju tih 2,24, odnosno preko 3 sada, odnosno preko 3,5 sve sa gorivom i tako dalje, sa naftom i gasom, da. Tako da jednostavno, eto, mislim da su te stvari barem pokazale nekima, da jeste ovo plan, mislim, to je baš onako jedna očigledna stvar, da je neko hteo zaista da pobedi Rusiju, predale bi svo ovo oružje koje su do sada predali, čak ne morali ni sve ovo, i odmah bi ih im dali, ne, oni im daju malo po malo i crpe ih, i to je to, i eto ga rezultat. Rezultat je oličen u 3 cifre, 224. Dakle, 2240 milijardi dolara samo u prošle godine. Zamislite koliko je to. I naravno, najviše je kupljeno od strane Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, od njih su kupovale druge države koje su se zaduživale, a onda su negdje kod World Bank, dakle, Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i drugih organizacija uradile to što su radile i dobile, kažem jednostavno, sebi dug, a ovi su dobili za sebe čist profit. Dok, naravno, mediji skreću pažnju, ne znam, šta se desilo u Bahmutu ili oko Bahmuta i tako dalje. Ne kažem da to nisu neke informacije koje treba pomenuti, ali izostavlja se šira slika, a to je, po mom nekom mišljenju, zapravo i ključ svega. Hvala vam svima na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam. Prijatno.